Ki Rangialehkai jonga Kanchenjunga FC na Siliguri West Bengal mentagasngi ka khandai trik naiwing kila Wanpoi po sornok stoin. Nakabanta banyo isim banta ka Lympung Invitation Knockout Football Tournament arjar arpulai balapanyai de kaninong stoin support social and cultural club. Kaban sa play perdano lasai gasngi ke trik naiwing hakamadan Rangialehkai jong kasinong new nong stoin. Ka kenhu Rangialehkai jong ka Kanchenjunga FC na Siliguri kadai ru ka kenhu Rangialehkai bala wanmi bujuli ke caka jong ka kenhu Rangialehkai jong ka Jamshedpur FC namar ka jing bomla shu jong ka banwan isim banta te ke Lympung na kidau ki bomla ban kiar ka jing Iakhun ka banlong lasai kasngi ke shipotri ku naiwing hakasni play perdai te ke Lympung kan long hapdeng ka Kanchenjunga FC na Siliguri Pyrshah ek Ribhoi United. My name is Ribhoi. I'm captain of KFC. हमारा टीम वेस्ट बंगाल से है, विदिन नॉर्थ बंगाल दार्जिलिंग से सिलगुड़ी. हमारा टीम बहुत क्या बोल रहे हो यंग प्लेयर को टैलेंट को निकालते हैं ना, इसीलिए बाहर आए खेलने के लिए तो लड़का लोग को चांस मिलेगा. अच्छा हमारा तरफ से तो अच्छे प्रदर्शन करेगा तो जीतने के लिए आए तो 100% खेलेगा, जो जीतने के लिए कोशिश करेगा. हम लोग इतना दूर से आए तो परफॉर्मेंस अच्छा ही देगा, इसलिए हम लोग को सपोर्ट कीजिए, वही बात बोलना चाहता हूँ.